ole tun tuma ve thung chuan track tla te le hei current sort wang te a set top box te TV te kan electronics bungrua shim chethin te laka engting e kan him theyang tilang kan in sertir ve thung don ani hei LPS set top box ania helaya hian loop out ti le RF in ti kan hutani helaya RF in ti mi hi hei poimo khop maya hei signal idonna TV an theitura signal TV signal digital signal idonna ber ania hei hi track tlak ilovel le current sort engemaw oma ti iset top box achiat launan khan hei hi ikal chua don emo physical don te khoi amoi kal san don khan hei hi khawdik lorin hlelna engemaw inei chuan hei phoi thinang che hei hi helai thila hi RF in ti hi ti chuan ian le du huna khan RF in te ni vole mainga hei hi tia vei zonga her thlon turania chuan ding zong hi tight zong ania a vole lam kha ti mai lo sama tha theihil lo sama tha hianin bokana hei tiang hian i set top box nuwa khan ain vo ani tiang hi ain vo nge ya hi hei hi ti hian i heranga ti zong hian i her thlonanga ti hian ti khan i her thlonang ti khan pon ma tanga track te kar ang hi chuan thre thiamanga pakhat thenom vela aman to chuan kebula te aron zo thin electric hrui te po zo thina in thum te po a cherual thina ni kha he kebula hian ron zo palta sela hemia ilo vuat tlat si chuan hete lo vuat tlat sia ngai ngam taka ikal sana track in aron den pala emo current sang aron kalpal khan hei hi hetang hian hetaina track a chuak leang kan a chuak lenga henga tangte na chuak lenga hengi TV nen khan en connect tat sia wang khan i TV nen khan a chekop bek thei i vai tur thei ni chu i bungrua i TV te i set top box ate chu wang chuan ei hi him takin ti hiani her thlonanga ti khan i her thlonanga yen le du huna i her lut le mayang ti hian kha thei ngil lo tai la hei hi point number 1 ni ta sela point number 2 ave thung chuan hetiang hi mang in om nualang yang hi hetiang mang in om nualang hetiang mang ho big khan set top box nuwa khan her thon lovin vele thungana helaya kan soi to kha he mi her thon lo hian hei hi in phoi ve thunganga ti hian ti khan in phoi de nga a sangin in danga tian na sang in danga chuan in an le du huna thian in voliang he poi theing hil lo tur in an le du huna khan in an le du huna in theing hil pal chuan in en thei lawang TV kha chedon ani he poi mo hle he poi number 2 lo ni le ro se tian in phoyanga ngai ngam takini nom dei theini in an le du huna vole khan ni top mai ti khan tin hei tiang chi hi mangin om le bokang set top box nungan khan he tiang chi hi avia vi lu mai theini ta tiang chi mang hoa khan hei ten in vid don ani tla hian he tia po phoi mai khan ya khan in pot phoi de nga ti chuan in an le du huna khan tian in vid le mayang hei plug emo extension emo thil in vuang chi kha current supply TV te i set top box te engemaw khan power supply pe tu akha apoi mo le a TV en lo lai te khoya mo ilen don te i office don i kalbo don chuan heng hi i phoi vekang heng ho hi vua reng su i vua reng khan he te i off awang hena him reng lo di kha hriat tu he te ni offa ngai ngam takin ngai tha takin ni om ringot ani thei a him lo track le
current KALSUAL a khana himmi alo he thil he ti chuan ti hian alo in on ta a I off anga ti hian I phoi vekanga heng ho hi I phoi vekanga ti khan ngai thataki ni omsan thei heng te phoi veka set top box nung vel RF in TV signal pon atanga ron kal aron luna her thon phoi emaw RF safety pin mang ho ina an phoi thlap box si le heng ho phoi vek box chung sia ka phoi vek engkim kan phoi lo ngai lo tia TV emaw set top box emaw che trin lo cheve thoten atlang puin do tan soi a thei lo ani top a lo chiani point a cheve hrim mani top mai heng hi I phoi veka set top box nungami le RF pin kan ti avar kha khatiang chi te kan phoi vek po alo chiani chuan a cheve top ani top mai soi dan dang te vak om to lo khami konga chuan